West 170 enyum wow nti Pastor Daxon I'm sure sorry we heard the pa ya muntie West no Raymond na Richmond one ya muntie na moa Dominion Herbal Center for so aba nti bi hu we no be powder na nkuna ene wa hai e ba be di nkomo nti me so tie me free am ka just say anytime be say radio say TV of the health be tie e bi anan fa ho ne da chi bi ana ho nipa bi e betumi aboa no titie we so say de nkaye no watie no tie Angel Dominion for so enkomo wo anope be me ne enchia we Bejo so ma me oh nyame adom ite nyame ase Angel Dominion Herbal Center se hoboko oh nyame adom haboko enti nru ahodo wa adwama so yo we de be da hwefo na etiefo so ase Dominion Herbal Powder eye dura Angels Dominion Herbal Center na dia badwa so na sene na wo kasa odi kan no se obi a obeti aduro bia no se wotu amlika na wotie Yenti ama okasa okasa ono ya medane se wiase enkwa ho odin ne aduro wiase ejapade a ya pri nyina nkwa na hweso sika ye nya nyina nkwa na edie se nkwa so betena se edi sika enjoy a na gina aduro papa a wunya no na Dominion Herbal Powder ya immune booster eye general well-being a eboa nipadua ama nipadua gina na naso onse de bia obi wo hono mu a onyade obetia ne se wawu obi wo ha da krope na wanya stroke no wakadem obi bedwene ho a wonte ase na ye nipa ni asemesi na meneni ebo nsan ho ana se meneni di nkomo na anu ya na wawi ana se wanya stroke ni na ne se ye wonyade bi wo ho a esuma nipa ana ma memfa yade ne mponto nchan ansa nipa bia ye se de bia wo ma system ne ye strong Aninti na yade Dominion Herbal Powder edi abadwa so na Dominion Herbal Powder badwa so no agye no ho menaye de nti e kasa agye no ho menaye a aboa nipa ama bi mu agina omo na aso nipa bebre ho a so mo nhia Dominion Herbal Powder nko mo titigui because Dominion Herbal Powder ni say eno ye duru a e kan wano sisi a eboa ma nipadua ne gina na aso ye nipa bi ha oda sole a osole Africa ta sokra no ankoso ni mu a edin obu ha oda na osole ano honam yina ye ne ya asa de ya bro no obi kura de asa de awe aboa fa no so no honam ye ne ya obu ha wotenka won spinal cord no mu se eye ne ya obu ha wotenka won kon se eye ne ya osole age so chinchim ne kon enuti na de Dominion Herbal Powder ba eboa emasa honam ya oni na no efiri nipa sokọ ana Dominion Herbal Powder ni ye duru a eboa ma so obi wo pressure obi ha de bia meka cho say ye ka pressure moja endi afusa ne ye na ye ema ni panya pressure anase cholesterol do da ntinim afra moja ema moja ni ndi afusa ne ye so wunya Dominion Herbal Powder no a papa a wutie mi mama a wutie mi wo beka eboa ma se o pressure ni nya adwuma yi a eboa ma ni ye adwuma yi nti obi ho abo se onum Dominion Herbal Powder pe na ne pressure no aye kama obi dia diabetes maame obi ho ha diabetes e ha no se ye ka kire wa ebro adwene ne ntiase so obi ho ha na wote wa kra se okoda maame wonde o okonwa Johnson na okonwa obe Johnson saa ma de ache eba saa da na wo so okoda no unie anidaso obi a wonda nim adebechi no wagija se adwene egu nkwan mu waye basa wafon utumi hu se nipa we die no so ate unya Dominion Herbal Powder ebeboa wo nipa bebre na edi Dominion Herbal Powder ho adanse obi se me no me na me diabetes eko nti ye wadanse ni bia yegu so aye kasa no technician fo ni ye radio on be prompto na wa omo abona amanfo atie no mo hu se de ye kan ye ndwa ye num Dominion Herbal Powder boa nipa na obi ha ne de ne ye peptic ulcer ma me hwe wiase a ba ya de ba ko ya nse ye bre ye yefunu nti na se wo bre ye adwuma pesike guo na aduane to ye mu asem wundidi ye asem a na che se wo ya ye saman ano no
ye tuatua nyoma bebre mendi meko mendi we just wo free wiase why tiase yewuo Dominion Herbal powder beboa wo ama peptic ulcer na ha wo no akọ obu ha ma me obu ni nsa eye problem chese obetie ma obi wa obi baby obi ano obeti se ma me we ne time aso obu ni nsa ebu ha problem na aimoje fi ena adedadeda ne system nim unum Dominion Herbal powder eboa na ne samoja fi ni nyina ama wo de ho nso bu ha awo mpo ye den ma no because of say the tubes na sisi unya Dominion Herbal powder no mo a eboa ama ye friend say tubes no ebiebie enti obu ha wa no minim nipa bebro mo anum Dominion Herbal powder eno mo anya mba ato omo na aso omo hwe ni numbers ni gu screen ani omo betumi afa numbers no mo afre akọ office na omo ahunu de wo yina ma me Dominion Herbal powder boa de bia me kase ye mbema yete ase ye kase ye bema ewo demu a na ye moja se moja ndi afusa ne ye a wo ne oba yina ye pe enti mema bebre ho no moja ndi afusa ne ye enti enuoma ntumi nkoso ma wo mo because of say ne bema sam ne nya adwuma ye se wonya Dominion Herbal powder eboa moja ne di afusa ne wo ni padua nim enti bema bia nya Dominion Herbal powder eboa no man the system no eye adwuma ye nanim ngu ase ma me ebia na dance na ye ready enye ready nti no na mpese o kire se de powder ne tie ne nom no ye be mese ne se Dominion Herbal powder ne se ne tie ahwefo a mo hwe se na Dominion Herbal powder tie mesrew ukwadwa so na auto Dominion Herbal powder na obi koyi nsuo aduro ma wa woboa wa scam me obi betumi aka cho se Dominion Herbal powder aduro we ye sia na ye adwuma te se Dominion Herbal powder woboa was coming Dominion Herbal powder e wo konkom se ya nete enu aye nsuo hye atreketo ane baako obefa tea cup na wa hiti nsuo hye na wodi agum ma nsuo ni nhuru na friends teaspoon wasa baako pe na wodi agum na wakamu edwo se ne obetumi anom a na wanom mame unum anase wa wo hweme no unya num aduro no gu yem se guna anopa ubenum ase wadidi na wodidi wie a make sure say ubema hu 20 minutes na wadidi because aduro na nya gu yem pepepa eno aye adwuma abahu se aduro no ye adwuma nti obu ha se ne ebeye no kom no wandidi ntam a wontumi na wepe your friend say aduane na wadi anwumre so koda the same thing wadidi awie na wo koda no na wanom me kashe nyame enumonyam se ye kase obehu nyame enumonyam obehu nyame enumonyam a eye na body a wabo emu ne edi hu nyame enumonyam na bible ne kan ose mu ndi dua na ba no na momfa na ha bansa yade ma me wonim se nyini che bebra nipa bebre nyini nche enyina ye enyadoa nketenkete a esuma nipaduam ena ma nipa ne bebre ntumi nyini nche by Dominion Herbal powder se wo de ye waduro na wodom enye bra wo yale na obehia Dominion Herbal powder Dominion Herbal powder ye bra wonya nyale ye wo ya brantie wo ya babawa aketesia sabre ni na wo hia Dominion Herbal powder because ebe grant aboa ma nyadem emba wo system nim se obi wo ha wo si so wo di Dominion Herbal powder papa bi be say prof man doc manum Dominion Herbal powder more than 50 pieces na me enkasa free se menum Dominion Herbal powder no mahunu se mi wo wiase because nyade anka edi enkete nyade enketenkete anka beba no emma we ni kire se eduro papa ewo ho obianum Dominion on se de bia meka se enyini che ho wonfaso eni ntina matusela enya ya friend sen 900 years ni ya kire ewiase so pemwa mienu omunyini che pa ya hyehyede ne pete ye woni pani bi nso ha so a omuso tumi enya 200 years ebienya ye friend say 100 years ne 120 years ni na ye edro papa no onom enti se Dominion Herbal powder wodi ye waduro a maame se ya hyehyede chenwa no chen ni konkro ba nyini chede woni hyehyede beboso pete chenwa no chen so didi bola so enyini chede woni pete beboso because Dominion Herbal powder ne boa ema wunyini che
ena na de ba akokora ema mani gi domino Herbal powder on say ma me hwame ameti he me ka me fie kire wa wonji ndi domino Herbal powder me nom na napa nom na anwumre enti de bia me ho oden ema me san look young sa ene na friend say akokora be ya brante na friends abrewa ya ketesia domino Herbal powder enti wa wo hwe me wo a wotie me no fire no mes no na frɛ obi ha na ɔwɔ nkran empata mu ha store bia ye ton Herbal anase pharmacy ko domino Herbal powder to na be boa ya dance na ready ana me say nyanya ready nti my bo number no should be I ready nti na yenko famra nti my yenkotie dance a wo die fa dominion powder enkomra Family na my pressure was na me call general hospital na me ni so ye me wisi nti ma me twa na mo call the general hospital ti me call ye no me call ye check up na me call ye check up na mo say if pressure e wo me ni no so na me say fine ti no omo ma me eduru ti be du ye no me no still na sa na tie na me say da be me call general hospital bi nti na dominion Herbal so matenenka na me kotobi ewo edibidro pharmacy ewo number 1 junction na mekotobi na me nom ye me nom baako afide na menin eso wisi no na ko se entisa first no na me pressure so me check ye na no so wo form na me nom nti ma nom be se 3-4 me improvement kokra nti adofo mu a monti dominion Herbal ka ana wa wate a why wadwen se obu ani aguso no nom na wonnom a yare nkitikiti bi e wo ho no dominion no wonnom enye so yare ko na abenom faye wunsuo na nom ya ma topia nom na me hu enu nti na me so me pese me ba jibi na me de ko ma sorry na omo di yare no wo beti obi nka ene ochina yese wewu yare na hihye no ho enti me srem adofo wa wo beti me nka na wo beti sa se me di adanse ye we no nyese wo na afre me se me omo ma miska na me dia dance you ni emegu manum bi na mehu se akoyi ama me nti ene adanse no a no wodi ma me we kura adanse we mposi ya me de me telephone numbers to gana masale akọ because ma me na kani nyina me telephone numbers ne ye office line ye 0543 15 81 95 0543 15 81 95 ana Accra ha rep no 0249 59 18 43 0549 0249 59 18 43 ene ya omo wa Accra ene ne mpata mu no mo frɛ omo ana omo so omo wo Ashanti region no 0248 63 23 28 0248 63 23 28 office line no 0543 15 81 95 0543 15 81 95 domino Herbal powder ukutedro we ya na wo apomden pa yeda se papa panti fra numbers no na so frɛ na baby awo bia no so say to me aka bia fe yemra na yembe celebrate abusian ya ene wo di wa wo day enti osmo ye ready na fa omonyom no to ase happy birthday nkoma Abdul Isa Rahman former national under 20 and blaster player and a happy birthday on kwaso Radin Shao Radin yo kese no ma sufra dumu enko adumu happy birthday opecha na ntumi amansa na mekwi tinyame Shao pa sanso and happy birthday enko Emma Kwame Boafo we ehweni Kwame Boafo happy birthday enko ma Radin Shao Radin yo kese Oboase Central na owo Tupac na omo de fro happy birthday on kwaso Radin kwaso anti na nim encho happy birthday nkoma Kofi etu ahene sa akode owo akosa
pharmacy Obuase Central Kofi etu ahene sakode happy birthday nkoma Kofi etu ahene sakode onyame nkoso enhira na onye okese osise obeye kese pa happy birthday nkoma Minister Alfred Wokumase Fomesa happy birthday enko emma nyame enhira musra na kese Minister Alfred Wokumase Fomesa nyame enhira pa happy birthday enko Emma Teresa Mama Tess onkwaso onyame enhira onyame nya okese kusise obeye kese pa Mame Teresa nyame enhira obapa onkwaso happy birthday enkoma Teresa mufanche yese mo pictures na month ma mufanche pa but ene ye moda the whole month no ye modia nti Mama Teresa happy birthday afi happy birthday nko Emma Hannah ese de Psalm 91 na Emma wo radio Adom no nko so an locate you Hannah happy birthday afi 41 ewo humble ene 41 enya 48 years wow yeah on that so no CEO da Deadline Entertainment happy birthday Eradin show onye okese nyame Adom no nkoso an locate you happy birthday ene 48 years Eradin maunya 90 plus ahoden ni ahofemu say ya oyere no abusua ene yenso eka ho ne show happy birthday Eradin okese kusise obeye kese happy birthday nkoma Priscilla happy birthday Eradin show no onye okese kusise obeye kese pa onkwaso Christy picture na de obua dark to dark intine color no nti we ne oba akoko yedum kane akora hu no o shemu sa no happy birthday nyame show ha na bema kwan na enkomodie ne birthday ni na yede asie medi afia amankwa tamaklo sister Sandibi oye guy ono so aye krado the entertainment and as Ahosepe ba kwasi beba asemidi kana fem pense mo na ba koso mo afidie ne na Adom TV fi say wazoye yedase